Deponia e egër në qytetin e Kërqovës vazhdon të mbetet në të njëjtin vend edhe pse gjatë fushatës parazgjedhore Aleksandr Jovanovski e kishte renditur ndër 3 projektet prioritare për dislokimin e saj nga qyteti. Gjatë fushatës, ai përsëriti disa herë këtë premtim në media të ndryshme, duke deklaruar se deponia do të largojë plotësisht brenda 3 muajve të parë të mandatit. Madje, duke theksuar se projekti për këtë tashmë ishte i përgatitur. Stanica za otpad ili za đubre, кажано по-нашки, во самиот центар на градот. Значи, тука буквално населението ни е отруено, не само од миризми, од хемикали, од алергени, од сите тие работи, така да топ проект ми е тоа да го отстранам од тука. Имам решение, имаме тим, имаме проект изработен и знаеме каде прво ќе го дислоцираме, за да ги ослободиме граѓаните од сите тие токсични ефекти. Por edhe pse kanë kaluar gati 5 muaj, deponia vazhdon të mbetet në të njëjtin vend dhe ende nuk është bërë publik asnjë projekt konkret, ashtu siç premtoi kryetari i komunës Aleksandr Jovanovski. Aktualisht mbeturinat vetëm po transportohen dhe dërgohen në deponinë Rusino. Таа дива депонија несоодветна што се наоѓа во градот, 2/3 ја испразнивме со оние средства што ги имавме, бидејќи мора да плаќаме за превоз во регионална депонија во Гостивар. Не смееме да одложуваме ѓубре на друго место, а тука па никако, кај што се одложуваше досега, но за жал капацитетот, а и граѓаните ствараат све од 85 тони дневно до 100 тони на ден ѓубре се збира од градот, така да ние со сите можни капацитети го изнесуваме во Гостивар, меѓутоа мислам дека тоа не е доволно. Од друга страна, një nga 3 projektet kryesore të kryetarit të komunës së Kërqovës ishte edhe trajtimi që i vend Dacak, përmes ndërtimit të një strehimorje për ta. Megjithatë, edhe për këtë projekt ende nuk ka asnjë zgjidhje konkrete.